leisin mi himte hin thil hoi mun nom adia in le lo phata akisa ho chuting zong le security guard phata mo hi ai hoin save dinga igero hi gina tawna hlunna hotel ki te ho zong hi achangkang le a save dinga igel ho hi security guard tamnumun ho hi in fencing sangta a ki gen ho le cctv ho hi save ding hoi chum dinga hi ki gela hi chuting zong le swimming pool hi in gym ho zong hi min nom asa a phadinga a save dinga hi a gela hi hichibangin numai khatin zong hotel khat save dinga agin chat khana hin akibungin hilaimuna hin apan sain ahin achunga ipithil suam ti anaveu hite April date 5 2024 ahi in zanlang ahita in numai khat hi anatona kunin na hotel ahung kile in amanu min hi ANYAPHAT ahi hijinu hi mimel hoita ahi in sumle pai ahol na ahin alo hlingle zingin ama hin online in thilho azuzi e hiti hin suma holin sumle pai langa zong alungim pon akichei dan ho zong hi thilman tamta ta ki cheile neile go hoita ta man tamta ho anei a hi in ehin khuman hi ha salo ta hi hiti hin ama zong zan pung som la khat le minute som livelin na hotera agachi in elevator aumin na dan som agazune ama hi anato namun langa chi he zin ahung kilelang hin a suitcase a hin cho in abela hin earphone akitu in aloi nu to hin ki ho hlona hi aloi nu za hin sumle pai ahordan ho asai hlonin iti thil azu hla pe hlon ding ham ti ho ki ho hlona akimu tu ting hlon le akipa ding hlon dan le ne la cha ki sip khom ding hlon dan ho hi ki ho hlona hi ANYAPHAT yang agachi in achina room aga hlongtai ama hi lalwar zinga hi in thildang boarding anum tapu in muding ti bo hi alunga hitai ANYAPHAT hin aloi nu za na hotel nupdan ho ase in swimming pool ho ahoin anumin na hotel apat mundang ho ivat le anal dan le ahoi dan ho ase na hi na hotel hi security guard atamin a standard in cctv zong automati in ama hin alung nupdan ase e ANYAPHAT hin na hotel hi nu mama a gela hi in safe mama azong a gela hi hiti hin aloi nu to akihol hanin hichipet in akihol pinu aloi nu anahin akihol pinu aloi nu ANYAPHAT pengin azain a pengin hatta aza zoin athip chenin phone zong athetai aloi nu anazong alunggimin ANYAPHAT hi ale kolkinin ahin ANYAPHAT in phone alatapoi hiphanin aman zong police ho cording atele inzole aboy umlo khale ati in alunggim le wangin police ho akol po in aman aloi ho khat beni kiti akor tai hechepa to hin hotera chilhanding in akigong hlonin zanpung khat velin hotel lang hi azol hantai amani zong hotel ahlun hlan hin hotera duty pusa khat ko ma hin asail hlonin thirsu chanzo si asail hlonin aloi nu akol hlan wanga ala lo thu asail hloni ahin duty bol pa hin helai hotel muna hon aloi le apai ho akihet pi ho akongal ahilawa le tu phat hi lut thei phat hi poi ti in aphal pi tapoi ahin beni le aloi nu ana hin ANYAPHAT hi agyal kho jing wal hlonin hi zi in lut tei tei ding atel hlonin sei thei thei na sei hlonin thilso chanjo si avel velin asei hloni hitia hi phasot pi akini lova akho phat ovin security pazong anum tai hiti hin security pato abonun building dan somlang azun tawve ama hozong ANYAPHAT room alunun kot hi asuun ahin koi mahamgin azapuvin kot zong koi man ahin hon pi puve ama hozong alunggim war phanun kot hi ahong uvin alut tawve hijiphat hi zan pungkhat le ki ahitai ana le ANYAPHAT akyaul hana patna hi pungkal khat le ki war chi ahitai room sung alut wa hi le room sung hi athim che jingin gat pan lai aonin room ho hi avat wa hi le von hozong athang sale jingin drawer hozong hon sign anume dan hi migu cha khat room sunga analut banga hi hi ama hon zong room ho hoita che uwa hi le lupna kom langa hen numai khat akhuma mu amu un abonin thisan ama zinge aloi nu ana zong hi ati zawalin apeng zinge ama hon zong police ho akor tawve chom pha zawin police ho zong amun ahung hlung na hi police ho masanga hi ana le security ho hin ANYAPHAT hi phahinam tia acheng wa hin athimo monge ti hi a he no hi police ho amun ahung hlungun anya ta sa hi
postmortem dingin athot uvin room ho hi phata in acheng na hi ania postmortem amu danun angong ahot amai ti ho hi mershita chema vertampi kisuna hi in athi kaljong hi pungkalni lang chi a hi tai ana le anyapat a khopana anyapat apian pe na hi anake that hi da na hi tai chule anyapat athi na ji hi angong chema mershita tampi akisu ji a hi chema akisu pe na hi athagui ho kisun tonga hichia hi ti san tampi leng do a thi a hi police le journalist ho hin thili lo khat au me ti hewin hechi thil hi migu cha khat ja hi hlungdinga hi agin mo hi ahin mithat pa hor do ding dan hi amo dinga jong hi ha thau hi police ho hin anepat hin garmi anayam kena pimi anayam ti hin a holun ahin koima amu povin aloil apai hon jong hitabanga achunga chatlo ding garmi jong anei poi ti in aseu na hi police hon apartment ho hoita che ova hi le balcony a hin kengnung thesan mar khat amu uve hi chi mithat pa kengnung hidingin aging chau na hi police hon hoita an check kinun thesan kengnung a kuna hi avat uva hi le mithat pa hi balcony langa kun zam dinga hi gin chat hi ahin balcony hi zamna thei dinga gin chat ompun khawa mithat pa hi kichul hlading hi zongle sangma ma hin ata san puve hi chi hi thil hi thei ding in aging cha puve anapat umna apartment noi chana hi swimming pool ma hi in hi chi swimming pool a chop thla ngal lawa le zamna ding dinga hi agin chat lo hi in ahin swimming pool a chom hlading zong hi anepat apartment to sangma ma hi in ata san kit puve police ho jong alung dangun cctv ho check tawve wangsinum te in anepat umna balcony hi cctv in ahup kit pun mithat pa hi amu thei kit puve mithat pa hi azam do dinga hi le aumna hotel kompanga hi fencing danga zamna ding umlo hi in gate langa hi zam do te te ding a hi ahin avat ova hi le gate langa zam do le pot do cctv a khonin amu kit puve anepat thi amu masapen hi ana beni le security guard pa hi chi masapen hi in anunga hi police ho hunglong pe pe o hi hizi hin gin mo thading adang zong om di poi police holding hin mithat pa hi hol ha asathi movin ahin ama hol na ovin mithat pa hi hi cho ter suma ma ummi hiding room khat pen pen na hi umding hi tiwang hi agin chan oi tai police hon muntin hoiten ache uvin hoiten ave uvin helaya hin swimming pool koma kengko tesan mar khat amu ve hichi hi mithat pa kengko hi te ding a hi ti in lep langa athot uvin kengko size a konin hichi mithat pa hi miniaw a hi poi ti zong amu ve police hon hoita ache uwa hi le hichi kengko a hi hla namun le a hi hla dan ho a hi in thisan vat ho avat ova hi le mithat pa hi balcony akun kum hi lawa balcony akun achung lang zo a kalahi ti a hetaw ve hi phanin ayapat umna hi dan som hi in dan som na khat na pa anepat umna room chung chana hin police ho ka chi un a hin hilai room hi koi machan alo lo hi hi phanin achung zep pa 12 floor a hin aga chi un helai room a hin police hon ko asu un room nei pa hin ko a hin honge hi chi room nei pa hi police hon avan ova hi le amaya hin khutina ki khutnunung atha li amu ve hi chi pa min hi lieutenant 01 a hi in kum som thumlani a hi ama hi sipai a hi in Royal Thai Armed Force ana ato hi ama hi adomunu to in khanam khom hlan a hi in police hon adom chalhanin munchum chum chia thu adong ve 01 in asedanin adomunu to hin khom hlan a hi in he chi thil so pe na hen achanga a hi in haptaki na duty anei na dinga hi zan shot ge ya hi ki kong a hi a hin hi chinizan a hin mi pen gin aza lo thu asei na hi police hon ayapat thu chungchang adu ova hi le ama hin a het lo thu ho asei in chule 10 floor a omzong a het lo thu asei na hi hi chinizan a hin 01 in von asoma apartment ho asu thing hi asei e 01 hin police ho hi hoita in athu sei ho hi adon bunin a hin police ho hin asei na pen in amai a daw hi ipiti ham tia adu ova hi le 01 mai su hi a ki hial zingin aman sei ha sata in kadomunu to ka kina na thona ka ki ven le ka ki su kha hi tin asei a hin police hon 01 za na kina pi hi na domunu a hi pun ayapat zo a hi tia asei uva hi le
0 wat hi akiphat lam le zingen amai su ki herin ahin amahin ayapat hi kamulo na asonin he jong ke khapui ti in aseye Pulison 0 wat domanu hi achuma adu akin hi in adomanu hin aseidanin ama hi jingkalang zan hin lai hi in 1:53 am vera hi in galung hi room agalut na hi le 0 wat hin room hi anusuthingin vonho ana somen ke jong kalung dong le zinge ahi ni ma ka sebe pun mudingin ka sei tin asei ne hi akina thu hlon ho hi adong manu hin sei jong asei khapun het jong a het kha do hi Pulison 0 wat domanu za 0 wat chungchang hi tamkhat nei sei piun ati in adong manu asei danin ama hin sumle pai aha man le zingin sum phat sin athume ti in asei e Pulison masanga anamu kengko tisan mat alim hi 0 wat domanu avat sa ova hi le adong manu hin Hiche kengko hi 0 wat kengko ngai hi ti asei e iphanin Pulison mi that hi 0 wat hi kichi te in hetawe akichi na mong ding in evidence atha hol bekinun Pulison thil ho hoi ta che uvin CCTV ho hi avialen avekunun hilaya hin Pulison thil a he theuwe anepat hin hoter hi jingkalang pungsoma hi adalhah hi in anepat hin hoter adalhah la hin 0 wat hin anepat hi hungkile dinga agin chatlo hi in hiji in ama hi anepat roma hi kathim chi a hi sepei a hi in khawa ki hlun sudan jong athimin banga kaldan jong athimin hi cho a het na expert no ho mangcha in anepat roma alut tai ama dinga hi anepat room hi hasata alut ai pun nom ta galut hi hitia 0 wat anepat roma aum pe nin ayapat hi ahung kile in room sung agalut na hi le 0 wat in ayapat hi chema ahin suna ayatek jing hi ayapat in jong ahin nading in nasata in panala in 0 wat ma hi ahut ke pi hi ahin wang sim ta in ayapat hi athitai athi wang in athipa mat do nading in amaya dak asim pi e hija hi Pulison 0 wat hi agin mo ova amat thei wa hi Pulison CCTV avelin avekinun hilaya hin 0 wat in zana dasbina garbage bag agapai ho song amu uvina hi Pulison 0 wat room hi avelin phatain ache kinun hilaya hin anepat thana aman sa ho thil tamkhat amu un smoking kan jong amu un ba che thisan ma ta jong amu uve chuting jong le anepat thil mandu ta ta ho jong amu uvina hi Pulison evidence le proof mo hi asamin un 0 wat hi aman tauve trial anei un 0 wat hi zera aumina hi 0 wat hin ko na achung thu ki seina ding hi zela anga lai ta hi ahin 0 wat hin ke hi mi that khai poi ti in asai seina lai e konin 0 wat chunga hi itabanga thu atan ding ham ti hi aki henai poi ole video hi hichan hi a hitai